Yora cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash, yora cash, yora, hey, yora cash. Warya isi, warya cash, wowe kome zukine. Airtel, Tigo, umuryango mugari. Turaguha amafaranga nawe utera imbere. Ohereza rimwe kuri rimwe gatanu gatanu. Yora cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash, yora, hey, yora cash, yora. Ndabona wegukanye akayabo k'amafaranga 433 byose nyamuneka. Wakoraga kahe kazi ubundi Sibomana? Yewe nakoraga akazi k'ubufundi. Umaze gukina inshuro zingahe? Ari maze gukina inshuro 9. Nukuvuga nyamuneka inshuro 9 Sibomana yari amaze gukina zonyine nizo ziri gutuma nyamuneka ubuzima bwe Airtel na Tigo tugenda tubihindura. Noneho aya mafaranga noneho utsindiye muri promotion ya Airtel Tigo Yora Cash ugiye kuyamarisha iki Sibomana? Amafaranga ngiye kwaguramo inka zo korora. Sibomana nukuvuga ngo promotion ya Airtel Tigo ikaba igiye guhindura ubuzima bwe, akaba ashaka kwibera umworozi. Turakomeza guhemba n'abandi banyamahirwe mu mukomera amashyi Sibomana mu mukomera amashyi menshi cyane. Ibyitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.